Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan Sebolja Kiai Haji Misbahul Munir As-Sa'ari LC dari Pondok Pesantren Kebun Baru Sesagat Abdin Amul Jaki. Tak galib ajudan Sebolja Kiai Haji Mujib Bukhari, pengasuh Pondok Pesantren Cahaya Baru, juga sangat beten kaulah hormati. Ajudan Sebolja Kiai Haji Dafiq Khalil dari Pondok Pesantren Sekar Anum. Ajudan Kiai Abdul Latif Jamil dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Ajudan Kiai Abdus Somad Ali Makki dari Pondok Pesantren Karangbaru. Terjukan tak galib ajudan Kiai Arifron Abdullah, Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ghazali. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku desa Tebul Timur beserta jajaran perangkat-perangkat desa Ipon. Ben sateja hadirin hadirat muslimin dan muslimat sehadir kesempatan mangkin secara istimewa sahibud da'wah wa sahibul manzil, sahibul farah was surur, iki kadinto Bapak Matrawi sareng Ibu Musammah. Sekesempatan malam mangkin masepo putraipun antara Al Ustad Ferdi kelaban Ustadania ngiring kaula ben ajunan kesempatan mangkin sami-sami nyumpeng doa barokah dek kamantan sekadua karena itu buaki bi ulama majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Ketika bedah perpangkian pas akumpul kak dinto depak sampai ke pak polo orang, maka setiap dari pak polo kak dinto bedah seeyang kak tetiwan di sementara selama apolong. Maka na perlu acara mantan kak dinto ngunceng tatang ke merabu belah amirami karena saya kepenting tidak boleh kecuali doa dari ajunan. Tori doa ki mantan sekedua sareng Allah beteti cuduan sesai etunya saya sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Sambil lalu kaula ben ajunan asyukur dak ke Allah. Malam semangkin kalaben tanpa beda alangan, kalaben kebedaan sehat tur sempat, kasarengan kalaben terang sampurnah acara akati se ya Rab se ketero kalaben sahibud dakwah. Semoga kesampurnaan malam mangkin kak dinto tetiatan deh bahwa mantan sekadua sareng Allah juga dia mantan sesampurnah. Akati debu ulama ma asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Ketika dari ada kadin tu ampun sampurna insyaallah kebingkeng tanda bekal sampurna. Allahumma salawat ben salam uketeba dek junjungan kusteh kaula sareng ajunan kusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima kusteh kanjing Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan dari peteng puduh iki bekaterang ilmu ben kanjing Nabi kak dinto merupakan contoh sepaling sampurna
Katina pacarana membina kehidupan rumah tangga yang menuju sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Semoga sehadir kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi terjugan mantan sekadua bisa aninda keluarga Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Kula bak tak pati salpa ingat sing cek raja na katujuan gitu. Itu mau beli katujuan ngani kenik bini iksid begitu. Ada biasa na gula mon pengajian mantan neka ketujuh mantan na gula beri ketujuh ani ngoni aki kamalau itu biasa. Tapi makin alhamdulillah gula bagi ketibi amantanan iki. Awalnya aku tak 10 juta magi ngani kan. Tapi datu magi sampai koletung deki pok mun saya ketujuh 10 juta ni gula. Siap sampai koletung. Macam mun mantan ni kol 12 ko tumare kan. Paling malam mun mantan ni pengajian kol 12 mun ikhtibar imtihan sopo tak apa-apa. Keng mun mantan kol 12 pengajian kau tuma arapa kol 12 ni kebekto na jarum lanceng numpak ke jarum panda kol 12 ya. Ni pahla meretok bedak dong cak akan dejam guna. Allah subhanahu wa ta'ala adabu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru ngapolo ngasampian kapi orang lake hunna dek karaji na sampian dek kabini na sampian bil ma'ruf kalaben sae reng lake sampian wajib ngapolong nyai nak rajina ikapolong kalaben sae. Ayat kak dinto khitab pada kau orang laki wajib bagus dak kau orang bini. Cuman cek pun nak kena santre asiru ni kan norok wazan fa'alah yufailu yang mempunyai faidah lil musyarakah. Napa artinya musyarakah? Kampulan kalimat qatalah Zaidun Amron beni Zaid matena Umar tapi Zaid matena Umar matena Zaid patang matena nikah. Teti asiru ni kakito pakareng lake karena kalimat dengan kui asiru dorok wazan fa'alah beni comaring lake si wajib bagus kareng bini reng bini pada wajib bagus dak kau reng lah dan nikah ya pun ulama makanya seesoro orang lake tapi artinya beni cuma lake bini pada wajib bagus makanya ngangkui asiru. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Sehingga dari ayat kak dinto nunjuk aki orang laki wajib bagus dak kasih bini orang bini adik kewajiban bagus dak ke orang laki pasera contohna banyak mun dalam Islam ni kebanyak contohna orang laki bagus napa boleh entar dak Gusti Kanjeng Nabi sahabat saos luar biasa. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab sering tan kula ngabala Sayyidina Umar kak dinto paling kereng manusia. Cak kudu keng reng kafir. Setan ni katakok ke Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi hijrah dak ka Taibah dak ka Yasrib dak ka Madinah tek ngitek takoi pangki orang kafir. Kalau kuna Sayyidina Umar oning cak Kanjeng Nabi hijrah tek ngitek kalau kuna Sayyidina Umar pah ngunceng reng kafir. Kanjeng Nabi tek ngitek Sayyidina Umar ngunceng pah baka reng kafir yonceng isoro ka Ka'bah kapi. Apolong kafir reng kafir Ka'bah. Ketika apolong Sayyidina Umar pah pidato, ya ma'syaral Quraisy wahai dedengkot Quraisy areh Umar bin Khattab leku hijrah nurut Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Siapa sececek keterongal tu ada di petena siapa setero bini na tetiranda ben siapa sengarap anang tetijatem amba Umar edim ma'abai berempa abai reng kafir jahiliyah maki buka mikir kia anu apa ngambek penyakit boleh jelas musibah ni. Lah Sayyidina Umar ni orang paling kereng paling tegas. Cuman Sayyidina Umar ni kereng luar biasa, tegas luar biasa, kapita kong luar biasa. Keng mun karajina Sayyidina Umar ni tak toman kasar, tak toman andi bahasa sekeras. Buktena
Ketika Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, Kanjeng Nabi wafat, diganti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar songkan akhirnya sedah ganti serang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar jadi presiden, beda sahabat Sayyidina Umar nyamana Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari kak dinto andi bini-binina celeper. Ketireng bini celeper ni ke bini cuma makin lembok le bodoh. Maka namun sampai nanti bini celeper syukuri, mak le setrum tanya banyak abing. TV pate si bini suruh ngocak jambu sekali lek kau cak gelak pun tapi punten kak untung ring bini banyak kade ni kau untung apa gara-gara ring bini ni kau banyak kade ring bini ni kau tak ikendai penyakit ongguan tekku bisa sampai ni kan tu kak si ahli kek sakit ni kering laki apa ring bini ring laki tekku kan tu si mati ke ada ni kering laki apa ring bini ring laki ajua salah tak sakit pun lempung teku bunanya ku tak buk tebok kapiunya teku mun saya tanya dia kemana dia selepok saya baca makin seneng kumik kepak arah apa ring bini nikah kalau tak ikendai penyakit pulan banyak kan degelu benih keng takut penyakit lah ternyata pusat penyakit nikah saharap ring bini ni kamu nemu pegel ki laku kikir mun nemu pegel rek narik tambu sampai maurib rek laki lain mun pegel ki laku tahan je kaja tak cak ngocak dengan dengga sampai ke lemah sepegel kita beres tembung boleh bisi bini kalau banyak nyereng sengobung dia arapa tembung ngedok sing malam ada ya jarak ke si bini pah melkodek temor raga boleh pah napang le kapan napang ku tak pah kera tak ninglik beli cak gelak kak sampo dia repok haram kepada kedua oleh napang tak yang beli umat selakek gara-gara dia pada napang tanggung abini berkah ibu lambok itu reng bini pegel mangken kikir mangken pegel laku kikir laku makanya seharapan ini kegenteng tak teman tepani penyakit ada pikiran cekak reng laki tak teman ikakan do makanya titi beban ke pikiran coba bisa tengali seandainya penyakit darah tinggi ki umur mabuk pasti reng laki andi penyakit kencing manis kencing pakak kencing celok kencing ngacen juga laki bini melarat apa ring bini ini kebanyakan dia gara-gara banyakan di akhirat pegel mare ring bini ini kenapa boleh selaki beda tak kira kak selaki tak ada mau kedungakan dia mungkin ketibi akan dia ongguan ntar dia maka ntar kamate mor ta jelek ki apa nak kana autang bes ko cak ibu jere bari sampai saya biko etan kula apa jentar cetak ibu jer mangkat selaki entar nak utang si bini ibu di sampai asapuan ketibi maka asapuan ngocak dia mana pot colok cak dia ke bala biko suruh jak mau utang balik ini ser beli bayi kapan setes susah aku tak apa ikut pos apa ikan dai ada maki corona buru mun kajua kan beri-beri saya penyakit mun sakit banyak yang mun semati lagi kapi diberi haram mun si bini rang-rang takut maki corona mun kajua makanya untung banyak debu sampean buk tak dari penyakit makanya gendeki maki ketibik lah akan dedok bu cak bitabit 2000 itu tadi sampean cang ni bini cak unceng kia bahaya aja kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon saya ulangi jadi Sayyidina Umar orang yang paling keras nih kalau situng betoh Abi Dzarrin Al-Ghifari andi bini rajin kikir melolok Abi Dzarrin ini kemikir dak remah pikirna Sayyidina Umar kan make setan tako tang bini kikir tok ke tang bini elaporaki ke Sayyidina Umar mak lebi Sayyidina Umar tang bini kikiri tang bini dekikan tako kapan tang bini tako ambu si kikir kangko akhirnya entar Abi Dzarrin dak kata luma Sayyidina Umar dia pak kata lemak tok assalamualaikum tak jawab kedi ngaki ternyata dalam Sayyidina Umar tempo na ikikiri bini nah aba ala pura pulan bini kikir tok dia pak karo mana Sayyidina Umar ikikiri bini na tak ala ben sakale Abi Dzarrin pah macam cong buru kebun lau lah jauh bi sahabat pah panggil Abi Dzarrin etikani Amirul Mukminin pah entar boleh kaki dak nak gela Abi Dzarrin bala ya Amirul Mukminin engki kak kanto perlu apa rencana gula minta tolong Sayyidina Umar minta tolong apa ni bini eroma kikir tok sampean kan make setan tako cang gula napa boleh bini gula cung takoan terus
yang tibing kula minta tolong bini kula kikiraki kan takut kesampian kapan takut mak le ambu sikir kula ha mangkana ya pikir burung saya minta tolong apa bejak sampian kikiri bini na pada tak alaba ku tak pada ban kula sampian lah ni kasih Sidina Umar kak keras tegas keng mun karaji tak toman tugaan tak toman andi bahasa kasar pah mesan Sidina Umar abadarin reng bini dia mun karo banyak ocak tina cak sampai belis kalaban ocak abadarin hiya qad waladat auladi tang bini re sing cina kita anak senyak banyak tang bini sing ngandung sangang bulan tang bini serembi tang bini senyosoy anak reng bini jelakona banyak ben sarah tak buam bu abadarin reng bini jelakona se atana se aba komba se areng kesan se asapuan senyosoy anak reng bini je alako maki beda eroma tak ambu sakale reng bini je eroma alako mulai cekena tedung sampai tedung kole alako tok tedunga ki kalakoh bi kakek artena Sidina Umar keras tegas tapi ka perkara bener atina abuka atina lemes Sidina Umar sehingga terkenal Sidina Umar kak dito termasuk reng laki sesae kekeluargana padahal kak mun nga besa kita yang kana Sidina Umar reng bini ni kenapa boleh sampai kikir tak sekesap penting lagi mare tapi punten anapa karena Sidina Umar meskipun keras kak dinto ka keras na yang kui kalaban saya cuma ka orang kafir mun ka keluarga punten Sidina Umar tak keras semoga sifat-sifat kati Sidina Umar kak dinto bisa eten debi kaula ajunan terutama de kemantan laki mangken Mas Ferdi semoga bisa nindah Sayyidina Umar di abad 2021 amin Allahumma artena pada si bini tempo na kikir kila dengan nangkedingak kika pada si rajin sampean kikir lah bah niat mustami sampean pada sampean lah tak kuat kedingak kika rajin si kikir ngan le ka matemur ka ngan le ke Jutimur ngan le ke Cilau lupa ke Cilau pahit telepon bin si bini kurang ngajar papan takai orang ngucak kita mereka kenyimpa cung gempangan mun kikir di HP aja kak HP na angka bi sampean sabe jauh na pasti na kok rokokan oleh setengah jam bah kala nolek gak mega beli pole kuah mak lela ngapuk si bini si ngucak abah mungkin ngelaban kak mungkin sampai kiamat kurang 2 hari tak kira menang kak tak kira menang cak selaki ngucak tolong kecap si bini tolong jus tambu sekali benih sampian buk benih sampian oreng ayo mun sampian oreng kok yang mbak mulai kan tikan orang bini nikah mun kadung pegel ni kau pada radio rosak mun radio rosak sama lambak ni kau lagi nyapok tahun sangat-sangat beda radio ni kemun kadung rosak pate ini kata mati kan pakai ni sajian raja pakai ini ambu apa le todus kata tangkel tanya turut todus ya tidak leket apa suruh kini saja nyang na dek pacaran nah lah torot dekipan baterai tak ada lah gemet je gini bangki orot kak makanya gula makai compok jarang ngalaban kena bini mereka bini keng tako kak gula malai mangken pahnik bini nada na tengki bon tori teh ngalir goreng iki pokoknya mun berselebet teh ngalir goreng nampak boleh sampean tak ninggal aja makai gula nak kita toleh sini niki boleh lebat boleh ambu kan dia sponsor kak iki makai film ke semunduk sponsor kan tak hanya abah dah iki kan tak angki tak lebur munduk sponsor lah depak gendim makai furu kak lupa abuh pas tapo ke kok bocah macam pas tapo tu kok butuh ke dia paharaga iki ya masih yang iraga ti kalem-kalem ru thank you kak kula makai jompo mun ni bini nek ibelei pak nadan thank you ambu tak terus sakit kula kak ibelei deku leku malai teki boleh nadana ambu terus sakit du malam kak bini keng tako je gula reng laki kak na beng aman deki kol 2 debak ke rumah di tengah pengajian cek futuak tak raja lako kak haram ku tinggal tanya ni ingit delek nyampit ingit dan apa kak mun ingit ya kacung ngiding arah apa yang gelak sampean kak are anang 2 deh kak bila lebih cepon kiai gelak tepak malam Jumat bang gitu lagi malam Jumat dia jangan nak kanak santri pada bi mati orang kafir betong ngono mun sekali mun 2 kali terus bak polo orang kafir mati mun kena itu lo kali 210 mun kena ibak kali benih karo orang kafir si mati mikir si laki kelenger kai
yang kijepong mantan anyar kak makanya mun benih mantan anyar tak akan dengar nih ke gula pada ikhtibar akan ada turunan Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto kita doakan Mas Ferdi semoga sareng Allah petetia orang seatena kak dinto saya soleh bisa nyedek akhlak Gusti Kanjeng Nabi akhlak sahabat Gusti Kanjeng Nabi di lembar keluarga amin Allahumma. Lalu ada juga seorang perempuan solihah, beliau ini sampai terkenal beni coma bumi bahkan terkenal sampai di langit. Bahkan beliau ini adalah salah satu perempuan yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat saya terkenal masuk surga, jamin surga mulai ki oding ni kepada sapolo yang disebut dengan al-mubasysyirina bil jannah. Tapi keseluruhan cepon ulama ni kebanyak malah saya masyhur ni kesampai depak kata 30 orang. Salah satu dari 30 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, salah satunya seorang perempuan Pasera. Beliau adalah ibu Anas bin Malik. Pasera Anas bin Malik kak din toka bula na Gusti Kanjeng Nabi tokang pruseena ontah cerena Gusti Kanjeng Nabi tokang ngibena berenga Gusti Kanjeng Nabi. Anas bin Malik ini putra dari seorang perempuan hebat Pasera Ummu Sulaim kak dintok nyama aslina Rumaiso binta Milhan andi lakeh nyamana Abtullah ni kering bini luar biasa reng bini setaat luar biasa kaselake tak toman andi bahasa kasar kaselake bahkan selake budak luar Ummu Sulaim tak toman keluaran selake tak dateng aja gepeten budak compok ban selake ikibabi Gusti Kanjeng Nabi abulanan aming buan ikibah perang tade perasaan asero make sakoni saking sabere Ummu selaki ini kayak gimana perang bi Kanjeng Nabi punten Ummu Sulaim sepenting dalam perjuangan Allah perang mate syahid fi sabilillah tak kira bekerang bangun tempat ke bini kula ben sampean pak iki ka Palestina macam serongi belain dah boy iki na bangki tahu saking pak iki perang antara mate benodi ke Malaysia bulan 4 tahun tak mulai telepon bila mulia kak Arab boleh abu nak ceno-cenan boleh Arab boleh ya mun kaki abid semulia sabana nokian sebebe bojoy panca agina ka orang sabah buat tempat kering apa dina dia can selaki apa munda ya dah ti nang kok mulia bojoy kok lah Ummu Sulaim ni kapunten luar biasa situng bakta Bapak Ibu hadirin yang namanya Rumaiso binta Milhan kak dintok gelak tepak ke hari Kemis contoh mangken malam Jumat gelak hari Kemis ni ka potrana ku tak paha tinggal umur kak potrana kini tinggal umur sementara rakan Abatul Hakak dintok babi Kanjeng Nabi perang rencana selaki ni kada tengah deki malam Jumat ada tengah mangken siang hari Kemis potrana tinggal umur saking dari bagus Rumaiso binta Milhan potra ni ka wafat ku tak pah elatini tibi mari puntuk ban labun pote mari puntuk labun pote pai sabe ilum kamera anapa takok selake dateng ka badan lesok ate ngecit polan anak ang mate titi selake Rabu ni ka Rumaiso ni seakan-akan tak kacobaan padahal potrana si wafat ni misem nyambut selake Rabu kak kijak saking kui bahasa tepul timur ngiring masuk tanya aki bi Abtullah de manang lek mi tade jak biasa nampo ngambek boy tak usah kira pikiran kak potrana sampean istirahat tempat saya paling saya masuk saya nyama Rumaiso sareng Abtullah depak ke dalam Abtullah kak dintoy paling ki sareng Rumaiso pah paling deeureun nika aing kak anika deeureun kak ngiring yatore sampean takut lapar ngiring yatore deur sareng Abtullah salah tadi deur Rumaiso ni kebah mataber sampean ring abid tak asarin ni kak dintok menabi bedah hajat dan gula kak pola niat asarin benten gula mangken ki ya cek asarin bi si bini ni asarin Abtullah ben Rumaiso salah tadi na asarin pah ngucak keleben alusnya mah Rumaiso kak umpama beda situng orang rok matorok dek kaule sampian ternyata si patorok ni kebi orang apa ikalak boleh katina apa cek pun sampian kita apa lek cek Jakarta noroan di ke ngalak patorokan sampian pasabar kak gi pa ikhlas Allah matorok potra dek kaule ben sampian potra ni keng patorokan Gusti Allah tak noroan di arab lek rok patorokan potra kak dinto bi Allah pun tut boleh samangken kak maksud tele potra kude ben sampian segi kene ampun tinggal dunya
Bayangkan pada geluh ya cek asarin geluh takut selakit tengerjet kula ben sampian ngaleleng si bini Roma ben anang tebak pak tekku sampian HP nah 16 panggilan tak terjawab cek mole ontal marin aja kina bangki macam cek kula ben sampean terkadang keng rokok dekat elang tak keleru atanya ke si bini bulan rokok apuh selakit ngucak telo kecap si bini telo jus tambu sakale kaya ngatanya rokok, dah merokok dah tak masih dinak dia. Kalau keng kaki ngalemi tak ada cak gelak bodoh. Jak kaki kak, cak dengan rokok dekatnya kira. Kok pikir apa? Kok jarang bini mengicam kalau ngicam korek ketak ngicam rokok kerena. Kak ting bini cuma tak repot di marakora di masapuan di masiki atan di masiki bakomba di masiki rakora di masiki anan. Cak kalau keng rokok dia kena kira. Kok mun sertibi keng tak melak kaki dibikin aja. Reng laki rokin mikir colong tota kota ngokos kerena kak kaki rokok surya jangan bulu belas sebu cuma kebeli cukup benih kalau colong kaki makin bulu kaki terus sakit ya kok. Cakopak kaki saya cangkok bu tepak garing apa dina dia tambu sekali cak kerotannya rokok lek ketika depak kok penting barengan paling beda tak ada beki paling tak ada tak tahu kuat benih sampian buk meni tepul tak ada sebanyak ini keneng Indonesia kah mau dumung Indonesia keneng naring bini dia ya mun kan to tak ada tak kok yang mbak mole nengkok dek ya Mbian terlalu lancar di sekian, terlalu lancar. Mbian mun andi otang kor ngamalaki ini kan lonas otang kapi. Amin. Ya kor sambil alaku cak guna malaki melolo tak bisa ya mengguna doa melolo. Padahal bener beabaan tero andi alpat ingat din madaja tapi guna doa melolo tak bisa ya mun tak alako. Ya Allah, abdina tero alpat ya Allah pada bendin madaja ya Allah. Abdina genjek teronya ya Allah. Aba tak alako benih alpat si datang jelerpat. Karena aba tak usaha doa pas ambil usaha insyaallah usaha ni paling lancar badan ni kak malam-malam lancar bi kule ke bala kada angkep rengat jual jamu mun ke bala hasiat tembian insyaallah bengal ngam laki lambak kula andi kancah nang ebeng kes ken tak nyebut tu nyaman andi otang 50 juta otang raja tagi laku sebede posang kak di menemua orang cerita nemu otangan semalam si Andi 50 juta macelok kapi karena orang ni kemuncul je banyak si masemak kemula tepak tak Andi apa buru kapi mun tepak je kapi ngako 10 popo ngako arutang majedi arutang 10 ngako kapi kemula tak Andi apa buru kapi make teretan tibi celok bener sing cerita pada Rabu puto obang 50 juta kebai melonas tangah tagi laku benjero kena posang pahengak kamalan-malan ni ka ternyata ada laku nah kok pasrah satelah pada rumah boy benjero kok pasrah karena kok cetan di ongku satia si kebai ra otang entar ka ATM rencana muntu te obang 100.000 kebai teer sekeluargaan ternyata ketika saldo benga aise 50 juta pasera sing ngirim pada bosang isyaring lah bosang baik kebai majar otang jadi mungkin ni online malah amalan ayo ni bodoh malah amalan monti dari mah terong seger kapi mun coran mun urusan pona utang enggak mungkin ni ka Pak Sukron ni ka tak kira enggak ni mau bodoh acara cek raja ni enggak ni ka kor kapunga na anak luar biasa embian kak laku kakak Ghazali ni ka mun tero mabunga amat tuana embian laku mun mari mandi pas tas ketasaki ya dendeng sepena mun tak ngocak umpona mun tak ngutang sete pona tak kira enggak je banyak utang tas ketasaki umpona mun tak ngutang sete pona kini kakak si paling berharga kak mangkan bian laku papateng saya enggak mun bicara papateng tas ketas saya enten Pak kebecian Pak malam ni beca Pak Allahumma shalli ala Muhammad syarat situ dak remah tak boleh akhlak siap bian beri nama laman lebih gula kor situng syarat tak boleh akhlak sanggup ya saya enggak mau nak gelak gagal le mulai rek upah mari mau nak gelak gagal pon sekecil aki kak tenang dak demam sanggup kor tak boleh gelak sanggup tak deh Fatihah ke Rasulullah nomor 2 Syekh Abdurrahman pujuk Rabbah mun tak ingat ke asmana langsung pujuk Rabbah mekasen dak demam cak baca nah tare-tarain cak gelak kor Bismillahirrahmanirrahim. Pese kini, pese raja,
Le jadi wakil le wahai budi wah. Tak bisa je gagal je lah. Tak bisa je gagal. Mayu mulai baiklah. Tak bisa je gagal. Burung pun nak tangan burung tak bisa je. Biar mak tidak parta aja kau malam-malam ngak nikah. Lambat nalai kana Syekhona Khalil nikah kada tangan tamoy orang kena beda orang minta doa ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil abdina taro doa na ajunan, abdina taro tisi orang sesoki Syekhona Khalil, abdina raja otang Syekhona Khalil. Oh tenang, tenang. Ya mara bingko doa kin. Doan Syekhona anian boleh, antikan boleh. Dia nama huang. Leh, tak aja. Hoeng. Pak huang tak nuang. Pak nueng tak nuang tor ngacentor soki puh serap ben Syekhona Khalil eta yaki ben orang jena doa na pakin to Syekhona Khalil mak huang hueng mak gi burung iding abtina ba ande terus soki apa terus ngarte abu abtina terus soki iya lah mole cici orang soki embian tikel tak usah ngamal laki saya huang hueng nikah kada amal laki embian mun nikah amal laki insyaallah panjenengan sesaja dari sekian pasangan Allah paringin lancar setuju amin bon ayo bismillahirrahmanirrahim kerja kelak boleh pesek ni pesek raja pada baik bi rahmatika ya arhamar rahimin pesek ni pesek raja pada baik bi rahmatika ya arhamar rahimin hafal ayo baca sekali lagi tanpa gula ayo bismillahirrahmanirrahim ayo mak pesek raja kak pesek ni kada pasir aja ayo pesek ni ayo bi rahmatika ya arhamar rahimin insyaallah lancar rezeki dia keng semua orang mun macet nying mari tak sangku orang gila magila terong ni hari senjak nying ranying pesek ni pesek raja pada baik bi rahmatika ya arhamar Allah ka nying ranying on insyaallah panjenengan ibu kali paring lancar rezeki amin usahane paringin lancar amin kor amal laki sambil usaha tak bisa mun gun amal laki menolot tanpa usaha pon nomor 2 terakhir Zurgibban dasdad hubban bertemulah jarang-jarang maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Tina ni sugun ni oleh para secemarilah. Nisar ni kamantananya ni. Cek sebaan mungkin lagi tempat kamu musim cenochen. Bon. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 para Rabu ajalan selamat. Orang gak dinto para Rabu nalekana ajalan di rumah tangga montoro selamat tu nomor 2 ajalan nang ajalan selamat. Karena selamat tapi tak ajalan nang ajalan selamat. Kak dimma beda cerita na perahu kak dinto ajalan nang atas tanah segereng, perahu kak dinto pasti ajalan atas angin. Artinya mau apa para Rabu? Abak garap selamat, abak terus salat titi orang saya selamat. Saya ngak jalan apa sepak, jalan apa tepak ke jalan selamat. Makan kan beda tebu jalan ni lakon ni keneng ni emot ketebu na Sayyidina Ali Tabun Sayyidina Ali kitab Nasahi ulibat beliau matabu laula khamsu hisalin la sara nasu kulluhum salihin. Andaikan manusia kak dinto para Rabu tak ngelakonin lemak perkara, manusia kak dinto para Rabu ajawin dak keselemak perkara, maka manusia kak dinto bakal teti orang ontong yang kak derajat sareng Allah ibeti orang mulja ban ibeti orang sebunga dunia akhirat. Pon apa? Pertama al-qanaatu bil jahli, menerima terhadap kebodohan. Seharus ejawin sareng beten gaula ban para ajunan. Nalekana beten gaula ban para ajunan tero teti orang ontong, tero teti orang selamat dunia akhirat, bunga dunia akhirat. Abak kau tu andi ilmu, abak mun tero andi keturunan mulja, abak kau tu andi ilmu. Keng sabo orang mun sepo saya hadir malam hari mangken tikel ampon je minta sekolah boleh, je minta untuk boleh, ampon sepo keluan. Katipon apa? Panjenengan mun tero teti orang mulja nak foto nak laku nalekan andi nak foto komantan sega dua kadinto pas sekolah ke pas sekolahan sesepak pemontuk sesepak. Kak dinto semak sarang Banyugiri pemontuk ke Banyugiri laku makle andi ilmu sebarokah, makle andi ilmu semanfaat. Keng semua orang santri mangken ni keben siswa mangken ni kebanyak tak sami sarang santri timin. Nak kanak mangken ni ke tak sami sarang nak kanak timin. Lambak santri lambak ben siswa lambak nalekana bi ustad te sorojo kebere tak kebere ongku mun mangken santri mangken nak kanak mangken sorojo kebere ki tanya aki beda apa bere
Ani kemun santri mangkana bosang mangken saya nyari metode untuk mendidik nak kanak. Mane wan diberin ngak gula. Jompok ni ngak bede nak kanak gini santri gini. Minta izin mangken bahasanya luar biasa. Lah temu bedi aden Roma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jo? Abtina tero curhat ke ajunan ras. Hari mana anak santri itu yang mana anak mangken. Abtina tero curhat ke ajunan. Apa jong mak curhat aja, mak lah tahu ke bahasa curhat re, mencong jadi ini tepak ke santri papan tak kaya mun enggak ring. Apa jong curhat apa? Abtina gabut rambut pun tuksi. Allah gabut galau. Ada apa jong mak galau? Abtina apa laki Quran tak gelem masuk rai. Iya apa laki biban? Kimun kenceng, mun tak kenceng, sabek sareng abtina. Terus apa ban entar kok nganu apa? Abtina terus pamit pelema namun beki mulia, yetinin pelema. Namun tak yetinin kabur. Are mun santri tadi yang. Wa tak susah lagi aya. Ben ki dengu demun santri tadi. Boleh nak mangken ya Allah. Luar biasa. Mangkan gula mbian minta tolong nalekan dan nikah andi keturunan ku laku komantan saya kedua ni pemontuk male andi ilmu barokah. Pas sekolah male andi ilmu barokah ring tuane yang kak tercita nalekan anak tekal titi orang mulja ring tuane yang kak bekal titi orang mulja. Mun mangken ni luar biasa. Nah anak santri mangken ni mun tak bagi izin biasan pah jang makejang jin makejinan no. Kula Roma pada andi ge bini. Anggaplah sekedar curhat. Bini santri anyar kan tak ngebela tak kok tepak ring Sumenep. Santri anyar nanikan tak bagi mole ben aba amit tak bagi mole pah langsung ingat ring kejinan jang makejang. Situng cerita iru ya sareng abai mau silau anzalna hadzal qur'ana ajabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Alhamdulillah beni jan beres jan sarah. Ya mana abang? Beda remari jong santri ne jong. Engkau nampiin orang langsung beres makin nepain tang santri tibi mak langsung sare jong. Adin toba beni keng kajinan keng teromu liyah. Mak tahu bencong. Jaring abdi ne pernah sekak din toy pun tuk timin. Syagela pada. Biasa nak muda asyabab syubatum minal junun. Nak anak det ngudeten gak din to ketuan sifat cabang beglek kileun. Biasa mungkin mana kan cita-cita anak muda ni luar biasa, muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga, punya istri solehah. Kak di menemui iya makin memunde muntanda. Singkat cerita pada Rabu beda remare jong fakta beleman ba. Oh iyalah ben telpon ning tuana telpon sareng dan gula alhamdulillah datang ring sepona nangis nyaman ring tua ngatela anak yang kejang ngak ring kejinan nangis bidang gula bu fakta beleman gak dinto bu fakta beleman mak le beres boh masa gak dinto ramu pah kejang-kejang di tengah jalan pasera tanggung jawab abdi ne saya bengal tanggung jawab ongkuan ra engki abdi ne tanggung jawab mun tak baraja panjenengan mun tak beres kule siap titi genten potran panjenengan bu iya mun iya kan cak orang oleh si gentengan ngiding tibi re kok kopeng mon kan iya ka kiba mole ternyata kila dapat ke Roman pas hubung kabar semalam kula bosang ngocak ke madeli dak remere dal mawah tak ada kabar dan dak remere bosang re tak ring kok ketemuan ne oh ya buntanya bakal aku ne telpon besareng dan gula tanya ki assalamualaikum saya bu alhamdulillah abdina saya ra bo beni tanya mbian potrana saya na penten alhamdulillah ra beres ra TikTok semalam ranya Allah ya menak anak saya makanya saya ngak kula motor aku kemantan saya kedua nalekan ketuan keturunan panjenengan montoro titik orang mulia yang enggak derajat sareng Allah titik orang mulia saya ngak pas sekolah penyari ilmu kepontuk selakar berkompeten di dalamnya makle andi ilmu sebarokah makle andi ilmu semanfaat ning tuan bakal yang enggak derajat sareng Allah titik orang mulia mohon terakhir. Ayo bah mulai mari tenang kak nah sejam lah setejen ojen kan gula tek kan teun dari gula angkep ni acara tek kan teun angkep lah anu resek no wan Allahumma shalli ala Muhammad. Saya nomor 2 para Rabu orang gak dinto montoro mulja apa kelakuan apa saya harus ejawin sareng orang gak dinto ataupun Sayyidina Ali wasyuhu bil fadli cerek ke arta. Artinya apa para Rabu? Betul kau leban para ajunan montoro andi keturunan mulja. Betul kau leban para ajunan montoro titi orang selamat. Betul kau leban para ajunan montoro titi orang ontong dunia akhirat. Dalam ajaran di rumah tangga. Saya ngak motor aja nomor 2 cerek ke arta.
Artian pun apa para Rabu? Peten kau leban para ajunan kau tu titik orang selampe selebur asedekah. Orang gak dinto mon lebur asedekah. Orang gak dinto mon lampe para Rabu benikun bunga dengan itunya tapi bunga dengan akhirat ku laku oleh jaminan masuk surga dak ada ipamele sayang Allah. Masuk surga lebat benglabeng gak di mak boy. Kon lebur sedekah. Kula matur ka panjenengan, sedekah ni kempang mon pikir tapi melarat mon ni laku. Bener? Melarat. Kalau manusia kak dinto wakanal insanu qaturo manusia kak dinto ketuan situng sifat enggi kak dinto cerek. Mangan mun bede manusia kak dinto pelak kak dinto manusia luar biasa mun bede secerek lakar asli manusia. Tare gula mun tak bertaja mun reng laki kak dinto ki pentenan pelak. Mun ni bini kak dinto si cerek sara. Ayo mun tak bertaja sapa orana. Di mun bede reng laki entar ke pasar toman bertabaran. Bede ada, ayo contoh, pada orang laki melihat turin, bobong makan musim turin, etanya aki ban selaki, kan berempat kena turin, belum boleh bu. Kamu pun pada orang laki bertabaran paling langsung beri pese 1.000. Ya, kok andi pese 1.000 2.000 nak kebaik sedekah, bener ki? Bener. Kan orang laki dah ni kan, boleh saya jual cek lakar masuk ke ate. Monik bini cek seru ke pasar. Tak kikirin ontong saya jual kan berapa kan turin belum boleh bu jauh beri malam kok melekan sebita kebu mak sati lah ongke boleh harganya belum boleh bu di majalah nak tak ambil saja mayu bingo beli berapa yu petong bolo marah kok nambah sebolo enggak marah fighting tuting rodwi sebolo kalah mun tak bagi tina nyari lain bener cerai yang bini ni kan cerai mangan panjenengan para Rabu kau lebur lampe lebur asedekah jamin pertama orang selebur asedekah orang selebur lampe kak dinto ku laku keturun bakal jadi orang mulja ben panjenengan benikun bunga dengan situnya tapi ku laku bunga dengan akhirat amin kuliah yakin panjenengan kau lebur asedekah panjenengan jadi orang sesuar ke kapi amin tare timin bede salah situng sahabat kak dinto matur ka Gusti Kanjeng Nabi keng kuliah matur ka panjenengan motor ka kiai saya ngak bahasan pasepak bahasan patepak karena mangken ni ke sapa orang bahasa Madura ni kemangken banyak epor campur pun dimma beda bahasa Madura dimero situ ke mana bahasa Madura dimero ini saya mau ngakan dimero taring bahasa Madura campur Indonesia ro kula bae ngak lambat nalekana beda orang ngundang ring sepo kak dinto bahasan luar biasa beningo cak abdina toro ngaturna ajunan tapi balik ajunan toro ngaturna abdina elok-gelok bideng sepo teng gula bah jawab bila epon ajunan sing ngaturna abdina ada pada tahun nun alhamdulillah ada pak ke situ ngacara apa tanya aki assalamualaikum kiai waalaikumsalam abdina ada pak kak dimma kiai mak beda aban tibi ki atanya ke orang lain kula bah ingat kan calam mbak nalekana umrah ngobengin telur luar biasa sing ngocak abdi lagi buru ngobengin telur kento telur perjuangan mak bisa tak gun ngobengin telur bah tega telur perjuangan kak dinto perjuangan luar biasa mak bisa perjuangan tak abdi tak uning bahasa Arab telur si bade Mekah bade Madinah terus tak si oleh telur abdi lagi buru manggana ngocak perjuangan tanya aki abdi nara tanya aki dak remah isti bugo ngak lenga abdi ni joreng tak oning bahasa Arab si bede kak dinto se oning abdi ni bahasa Arab si fusha minabi se kak dinto ammi tak oning abdi na isti bugo ngak lenga abdi na sampai telo kali abdi na mikir engko re tanya aki mele apa bi abdi ni jawab karena abdi na tak oning bahasa Arab telur si bede Mekah sareng abdi ni jawab alladzi yakhruju min duburi kokotak Kulu menengak kan ini ngolkel semalam ya Allah ya embian mak nemu baik tapi tak boleh rasa dengan tintro telur engki saya kening amal laki ring delman ni kamu mengkata umroh mun tak tahu bahasa Arab telur bah ngucap alladzi yakhruju min duburi kotak Allahumma shalli ala Muhammad ambu jangan ingat ke telur bade sahabat Gusti Kanjeng Nabi kak dinto matur ka Gusti Kanjeng Nabi pada Rabu araita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am
Gusti Kanjeng Nabi abdina tormator kaajunan Gusti Kanjeng Nabi araita idza shallaitul maktubat katipun apa Gusti Kanjeng Nabi minabi abdina Gusti Kanjeng Nabi kun namung ngalakonin salat seleba bakta abdina tak nambahin salat sunnah selain Gusti Kanjeng Nabi abdina tak nambahin salat sunnah selain Gusti Kanjeng Nabi wa sumtu ramadan ben abdina Gusti Kanjeng Nabi namung puasa nang bulan Ramadan tak nambahin puasa sunnah selain Gusti Kanjeng Nabi wa ahlaltul halal ben abdina Gusti Kanjeng Nabi ngalakonin sitong kelakuan halal wa haramtul haram ben abdina ajawin kelakuan saya haram walam azid ala dzalika syai'a ben abdina tak nambah kelakuan bagus pun apa boleh Gusti Kanjeng Nabi adkhulul jannah pun apa abdina ki berdaar pun masuk surga Gusti Kanjeng Nabi pun apa tebun Gusti Kanjeng Nabi qala na'am iya ben kapi korki lebur abali ka Allah semak ka Allah pun apa boleh beten kau leban para ajunan lebat Gusti Kanjeng Nabi beten kau leban para ajunan insyaallah bakal teti orang yang selamat ku laku bakal masuk surga na Allah amin kak dinto pengarap terakhir beten kau leban para ajunan nalekana sobung umur beten kau leban para ajunan benikun bunga nalekana ajalan di rumah tangga nang itunya tapi ku laku bunga bakal apolong nang surga na Allah amin pon sakak dinto dari beten kau lah pon selamat menempuh hidup baru kepada dua mempelai malar muka culi andi anak istirahat langsung ayo kita balas kematian yang kemarin dengan perbanyak kehamilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Malar muka titik ilmu si barokah, malar muka titik ilmu si manfaat sehingga bisa ya malaki dalam kau dik nebeten kau leban para ajunan sehingga kau dik nebeten kau leban para ajunan keluarga beten kau leban para ajunan bekal titik keluarga si sakinah mawaddah warahmah titik keluarga si bunga dunia akhirat amin pon sekak dinto dari beten kau lah kurang berlebih na nyoon pangapora sekak dinto dari beten kau lah kurang berlebih na nyoon pangapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.